Vana, nene de göftoda. Onu aksakallarından azıklar yazıp böyle var. Aşırı oynasın var ya. Yaşamıza. Bayramlar kutlu olsun. Ana hizmet kılgan baldarga dagı çoğun rahmat. Şunda aspirini başlarsın. Facebook'la şunda jakşı narsalar ötkürür öyle. Nail rahmata. Bişkek'tekiler bağırma 94'te daima bizim dinler üzülmesin. Rahmat. Hayırda olsun çötön kalsan bereke vergen bolsun ha. Boydoktaram var ошону эми айтып коюңчу. Boydoktor үйлөнгүлөр турага. Ужулап boydoktor көйгөн. Үйлөнгөндөр вакыттуу болсун. Тилеге алып барып үйлөнгөн жаңа. Агам баары бойдок ошосун. Бармага турган өзү баксаңа да ачкан болгон болсун. Тинч болгон.
Rahmat sizlerge daha gelelim. Sakarda жүрген балдар. Ey, Sakarda жүрген балдар. Sakarda. Onun Sakarda Rahmat. Atın жауап берейін. Şak ağa, şak. Sizden ne oldu? Takasa parça, takasa.
Git. Git. Vaqt az bu. Gitti. Hey. Ой, красавчик! Get. Aman devam. Üçüncü ordun. Жақсы зытанады. Tamam benim. Gitti. Vay. Aşırı. Hey! Get!
Şair çap. Ruslan, narı ver, çıkıp koyaysın dost. Çıkıp koyaysın. Gel. Çap çap. Çok. Gol.
Ukam ayarlan. Şuna tepe. İsa gel. Дагы бир жолу майрамыңар менен бүгүнкү спорттук иш-чарабыз жакшы жогорку деңгээлде өттү десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү жалпы призовой фонд 18.500 сом акча болду. Анын 7,5 сомун баягы айткандай 94-жылкы 10 жыл мурунку бүткөн 10 жылдыктар беришти. 6.000 сомун ар бир поколениядан жыйылган акча болду. Анан 5.000 сомун Учкундун фондунан коюп бердик. Жалпы сумма 18.500 сом акча болду. 18.500 сом акчадан 4.000 сом акчаны мектептеги топко бөлдүк. Волейболный топ, анан футболный топ, кыздардын ойной турган волейболный тобуна кылып алабыз деп 4.000 сом акча неме кылышты эле. Мына Наразı emessиңер ошого темирлер ойнойсуңар туугандар муну бардыгына. эртеңки күнү ушул өзүңүздүн эле балдарыңыздар, өзүңүздүн эле инилер келип ушул жерде ойношот. Футболго 5.500 сом, волейболго 5.500 сом, шахматка 2.000 сом, ордого 500 сом. Анан 7-ci класстын балдары 500 сом акча фондко кошкон экен, азыркы призовой фондко. Аларга ойноп менет кылышты, аларга 1000 сом чыгарып берди. Эң жакшы ойногон балдар деп ошо 7-ci класс эң кичик балдарга призовой немен ошого берип тургандары. Onu талашпай неме кылбай. Ana 7-ci класс ошо сразу бер. 7-ci класска кире. Бер командира. Жандос, сен жигит чыкты. Buna 1000 so'm bular 7 klassning balları aldı mayda. Eng yaxshi o'yinchilardir. Ordogo 500 сом акча бердик. Alınca aksakallar alıştı orada onu. Аны бердик. Nişanaka var. Şahmatga 2000 сом. Verip onu sırası onu. Ularda taatlıca oynayayım diye. Böl verem hazır olur. Deme böl verem. 2000 сом. 2000 so'm. Ana kalangıdan muştaş geçip öyle hani. Veteranlar Hazır. veteranda men bor bu. Sportun futbol türü boyunca 4-cü orun. 4-cü orundu 1991-жылкы жигиттер алышты. Gele tam dimi. İlyas 91 öyle. Gel. Ayavay жақсы oynuyordum arayı. Ver. Миңсам ул койбоктор ла. 500 коштук эле. 2-ci orun. 3-cü orundu 2003'tör 1000 сом акчалайсыз. Ana 2003'te. 2003'te. Ekinci orun. 2-ci orundu 2000-жылкылар 1,5 сом акча менен. 2000'ge gele. 2000 gibi? Futboldan birinci orunda algan 2005-жылкы. 2000 сом акчалайсыз.
Ana gel 2005. Voleybol boyunca 4-cü orunda 2005-ci yılkı jigitler. 500 so'm akça. Gel gel. 986-cı yıldakiler 100 so'm sıylık. 86. 1996-cı yılda. 96 var mı? Futbol boyunca Aman, Mıyzam, Muşi Varata. Varatays, Aydos. Aman kim mi? Aksakaldar. Özünüzler bölüş olasızlar. 300 so'm akça var ele. Lutçu igro. Karaş gel o. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu ala Resulil Kerim. Birinci şu oyunga sebep kılып, şu oyunu süpürgen 94-cü yıl baldarga Allah subhanahu wa taala ömür versin, iman hidayet bergen bolsun, şötöklerini bereket bolgan bolsun. Kalganlarımızdan barınızga bugünkü şu жыйналыштагы чоң байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул оюндарга башчы болуп турган ушул жерде Айылбашев Манас аке, Айылбашев Абдыбеке, айылдар жаштар жетекчиси жайнак ушул балдарга да ушуларга дагы алган иман хидayet берген болсун, ушулардан күч кубат берген болсун, элге дайым ушул кызмат кыла берген болсун. Ушул оюнчулардын баарына Алла субхана биринчи ден соолук берсин. Баарыңыздарга ден соолук болсун. Ден соолук болуп дайым ушул оюнарды үзбөстөн дайым жылда ушул эми мына айыл өздүкүн жакшы болгон болсо, Кудай кааласа жумасында бир баягында оюндар уюштуруп иншалла. Майрамдарда. Ошого субхана жеткен болсун, ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Өлүм жардын Алла өзү сактаган болсун. Баары тынчтык берсин. Баарыңыздар да ушул билимдерди колдоп, жүргөнүзгө Алладан бираз болгон болсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin.